Aprang si kedo ko pan sa may kardom bajir lo election aruilo plutang te kumat alam si ahok ma kumat alam si chobay ma ilitum kilin mang esungkrung ate inut a leader la soning je po akaprek a leader bang akaprek alam che thagnun po amat si men ke ilitum kumat si ahok kaning je ma kumat si chobay kaning je ma po bang ke ilitum matha dum tong dek the labing hala investigation system men ke investigation dek the retarlip dek the investigation team tum system men ke alai tum retarlip det pen ili tum phanang than phi thek the apor nang kok diti amar si ili tum ahok kalima kalang ma pusme confusion do kok diti la sinon bang so video long bang ili tum kache than nam ji bang ke ili tum CM Himanta Biswa Sharma la penge Congress a leader Congress Media and Publicity Chairman Pawan Kheras alang tum bang hini puthak la pen ka khil gogoi kaning jalam samere tum che thanap nang la si la Pawan Khera bang Himanta Biswa Sharma la pen ke Apiso Aphan Kipi si Akoi Kipi lo la pen ke CM Himanta Biswa Sharma alang li Kipi lo ka che thak dun bang so aputhak bang ahok kalima kalang ma hala samere tum che thanap bang investigation bang do bom lang sitame litum che thana bang kopiang deng antong alang litum non mat ke do boma hala police tum same investigation same dam elo Pawan Khera hem same dam elo hadak dam pen kopi pilo kilong dam rat phan bang ke non mat ke than thelang sitame alang tum hadak dam elo abang ke chitong nam dedet itum che thana bang kopi allegation alang tum han kipi रेनिकी भुइया शर्मा के पास एक नहीं दो नहीं 3 पासपोर्ट Chief Minister's wife is not an Indian national today. A sitting Chief Minister of a sensitive state, a border state, is not an Indian national. आप कहेंगे साहब ये तो प्रॉपर्टीज हैं विदेश में तो क्या हो गया कई लोग रखते हैं हाँ रखते हैं लेकिन वो लोग अगर चुनाव लड़ते हैं तो अपने एफिडेविट में तो लिखते होंगे दिखाते होंगे एफिडेविट में दुबई की इन दोनों प्रॉपर्टीज का जिक्र क्यों नहीं है ये 52,000 करोड़ रुपया आप अमेरिका में कैसे लाए कैसे आया कहां से कमाया ये बताइए पासपोर्ट्स 3 पासपोर्ट्स हाउ व्हाई आर यू अ क्रिमिनल क्या ये आदमी एक दिन भी जेल से बाहर के रहने लायक है ये बताइए Pawan Khera bang la CM Himanta Biswa Sharma Apiso Aphan allegation ki pibang ke lason lo Himanta Biswa Sharma Apiso Riniki Bhuyan Sharma alang lilong ke thom passport pulotang te nalitum same chini thai po along ka prek adet long jong silitum damji pulotang te hadak a passport same tum nangji lasi UAE a passport same do pulo Egypt a passport same do pulo lapen ke Antigua and Barbuda a passport same do pulo ilitum bangso a puthak bang ke chanang kok bang la sonno ke thom a passport mate a kaprek adet a passport jong si do lo pulotang te hini ke thom jong si dolo plotang te automatic si India citizenship bang ke avede jipu stame non bang ke alang ni long bang ke thom passport do pusi akoi ki pipon no akoi ki pipon plotang te ahok he tai ji athe investigation bang tang te lang stame lason si akoi ki pipon no isi akoi ki pi bang lason no Dubai long stame a property do podak ahem ari type of property plotang te akhia dadlo hini a property do pohadak stame hormuba kupine stame a property do polo let's say opposition party jamange demand no hala bang so aputhak CBI investigation pado vek nang ji polo laban ke isi allegation mange lason no CM Himanta Biswa Sharma Apiso phan bang allegation ki pibang ke 52,000 crore assets do polo mane joy kipen mange 52,000 atangka a business do polo voming padim USA long lasi isit theta na question man ke koson si la an 52,000 crore an a business ke do kokla USA lo konna da tangka lo last time question mark do kokla sitame tum chini nang ji bangso aputha ke lake isi allegation chot akoi ki pichot proof ad lo da kado ko bisame a hok lo investigation ad lo pu bangke kalilang same akoi ki pibon bangke la sono sitame a hok hak lana tangka business do plotang te naitum sami matha tha lake corruption atangka kalijima kalang lason thak si foreign country mate India pen angtan a dead long pregjam that sets dolang polo tangka ki pawang ji a honmu do olang a business do olang polo la si koson son si la ha business ke klepon theklo last time angtan pen koson si la so a passport ke thoma passport di a kapre ga dead a passport koson si enlong poblo halas tame alam thipik lo controversy dokok lo alang tumang bong lasi CM Himanta Biswa Sharma alang libang kopi lo kaning jeke
alang libang pulo la ke false made chobai laben ke kabonda tap pulo false and fabricated alang libang pulo hai ka do ko alam ke lage akoi na kipi tap ahok he pulo false pulo alang ni tum si hai alam ke pachan tap election ke chipahai jia bidi pulo laben ke alang li putrang lage Pakistan link misinformation pulo hala Pakistan pen kachobai information si alang itu mangi kening je pulo lage ahok he pulo nal tum ko pilo ke matha alang itum CM Himanta Biswa Sharma lapang ke Apiso alang tum laan Crore laan atangka business alang nitum doma lapang ke Congress tum la ke paklang documents paklang la hai ka do ka veke lage fake pulo men stame chingbar be stame do lapang ke details stame chokche lapang ke ID stame chingbar be pulo la sil hai ka do ka veke bang ke selam tab la ke fake documents la hai ke Crore nang ni pulo lapang alang li pulo la son pacho bai tum phan bang ke neb ing nang vek ji pulo la son chobai chokai pache thang tap tuman mage punishment pi vek ning ji pulo labang alang li piso rini ki alang li bang stame FIR pi dead lo alang li defamation case itame pilo labang police tum same pawan khera I hem dam lo pu alang li ke do dim Delhi lo same hadak amunit phan mage chetong nam de det same kupi ne long pusi pula alang li tomang same kopi hormone hala bang ke public long ke one way lang plot investigation no plotang te kado ko be alam ke rather thing no one la bang ke hengno daklo investigation hut bang ke kopi ne long plo se me kopi ne ason bang non ma ke chini ne lang mojong si puthot pithulo plotang te dum che than thunak pawan khera hem la police tum ke dam la bang investigation dam por hala khel gugo bang kaning je bon bang la son lo Hitler style busi ning je pon lo pata hala Hitler ke nang tum se me chini lo Germany long hala so military pena ke thin nai bang lo halat son si non labang so police tum same ke claim polo aron ripen ke claim polo Hitler style polo hala sarkar tum kupi mage toy la so thing si ke claim polo police tum same sarkar abisi ki dun polo indirectly bangke lahai ka do ka ve allegation mangke ahok kali de ka lagne sitame lahai le ahok kali pusame nili jungjung ke matha alam long politician to madela political leader to mangke corruption mangke asap sub ke claim benglo same alang to mang asap sub ke claim ji ke kalima pusini lege ke mathalo tala an ana crore bu bangke 52000 crore bu bangke without proof bangke litum akoi ke pidam no lahaka do ka we approve do era pisi litum same croi nang ji non mat ke litum croi pon nang ne same matha me do pic so peer the ke tangka ke do tum plotang te atwar bang do pic ka chipa jog ja tawar same do pic ate no lo appear thik tangka se thimuna jong si alang ni tum kopine investigation men kopine ke chokche long lo plutang te hala investigation no panjong si tangka pide lo plutang te claim pon pide lo plutang di ko son lo la si do pic so appear the tangka ben si non ke pathu so si mandet la si appear the bang mi o de lo corruption sistem judu ne de lo prime minister Narendra Modi kaning jala ma ke ning sampik isido na khaunga na khani dunga apne kopine ne di sistem choche labang ke anut kaprek pasme pachu long lepo mane corruption padulong lepo alang li jung mange corruption na videt thai ji system avoker system alam do thulang haja ke meme henonu atumta a party long mai claim dun ji halat make corruption mai claim vek po la si corruption bu bang ke pavir ji bhan ke sung pik labang ke ajara party le bang same corruption ke dopo समय आ परसेंटेज में कम चेत हाजी कमाने बैंक के लीड पिक हाजी करप्शन के क्लेम कमाने बैंक के आसाबो जुम चेत हाजी क्लेम समय एकदम के पावीर जे बैंक के सुंग पिक जी कमाने बैंक के क्लेम के डेट हाजी पार्टी वर्कर्स समय करप्शन क्लेम के डेट हाजी सीता में कमाने तो मांगे दोली पुमती करप्शन के क्लेम si corruption bang ke sungpik pavir ji phan bang ke asi non lahai allegation ka do ka vista me ahok hedat ta ji sistame asap sub ke arang tum se me claim ji same ko ana crore ni lahai bang ke non ma ke chini ne dalo la si corruption jong si dolo blotang te rat ma ke ching thur bang ke unilo nang tum same bang so pathak bang chini lo dag economic times jong si tum lang dam lo blotang te thek dam long ji Assam police search Congress leader Pawan Khera's Delhi residence in connection with a case filed by Assam CM Himanta Biswa Sharma's wife over allegation of multiple passports and undeclared assets. Khera was not present during the search, with police stating they will trace it. Lasi police bang pulolang ni phan bang ke thek dam long de lo pine karju pater tok ji pulos ta me hada kya bang de sita me alang ni no hok le do sa me nil tum revek ji polo jong si hok hak lo protang te lage illegal pinak po CM Himanta Biswa Sharma Apiso sa me kaching nang vek nang ji aron dukak po laso po si alang itum ta kache phiro lo so alamang ke chobai pu bang alang li tum sa me chepaklang nang kok ji polo alang itum case sa me puthot pinang ko FIR sa me pinang ko
Kasi politics ang topik alang itum kalili kalang lang alam sa main cedan tap cedan pru cobai cokai sa main ningjet tap re lasi komatong ahok ni no mga chini nela mo puthot kladak ban alam dolo protak de itum cethan thuna isi alam puthot itum cethan amang la congress tum akoi kipi alam halage kaprega topik lo Assam Congress President Gaurav Gogoi alang li kaning je alam bang alang li BJP tuman akoi kipi bang ke lason lo ang tan pen Uttar Pradesh pen Bihar pen dak Assam na Kilut lo pharo amunin nang ludlo la non kewang ji election MLA election hud alang itum sami vote nang pidun ji pasi wang lo ang tan amunin ilitum lang nam sang dako India Today Northeast long Assam Congress President Gaurav Gogoi on April 7 alleged that workers linked to the BJP from other states the Akaprek state ben have entered Assam ong na choklo in large number ahead of the Assam election ola pagi dotrang da BJP workers from Uttar Pradesh and Bihar are coming to Assam in hundreds. Their name had been included in the electoral rules. Alang tuma menan samela electoral rules ng thapon eloplo. And they will now vote. Will we tolerate it? Will they decide our political future? He said. La sinon ke alang itum same dag vote ng jogdon popolo. Ang tan pe namun itum non ke dag vote ng jogdon popolo. La silitum cecak unji ma polo alang ni bangke. Itum la Assam future ke Assam future ke alang itum si decide pema alang itum si kopikoson malang itum si klempon pema polo. Lasi bangso aputhak same allegation pelotang te akoi ki pilo lasi bangso aputhak same Election Commission of India tumen mangge than thelang ajar same paklang pon pilang ahok kalima kalang ma last time Gaurav Gogoi bang akoi ki pi alam la bangke sitame jong si ahok lo pelotang te lake kaphere mimi ason lo Assam long jong si nanglut unlo pelotang te konani Uttar Pradesh pen konani Bihar pen Assam long si nanglut unlo pelotang te ili tumna same ke wang dia chance bangke thepik lasi bangso voting day ani itom la vote ki kijok ani itom same kelang kepang thek nang jike nang sot komane pregbi sonarji doma be malai same kelang nang sot alam ga ho keder thai ji Gaurav Gogoi kaning je bang chu bai de thai ji isi allegation sot stabe achire bang ke tum kenang sot pulot chetong sang ka preg video long to me thak me kardom